Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako da se zaštitite od prisluškivanja na telefonu. Vjerojatno se svima vama dešavalo prije ili kasnije da čujete odzvanjanje vašeg glasa sa nekim kada komunicirate na telefonu i tome slično. Poslije toga vam se na Instagramu, Facebooku i ostalim društvenim mrežama plasiraju reklame, to što su čuli vam tako reći plasiraju u reklamama da kupite. Danas ću vam pokazati kako da to ugasite i da budete bezbjedni. Ovako, počet ćemo. Znači, uđete u podešavanje. Zatim idete u Google aplikaciju. Kada uđete tu, onda uđete u podešavanje za Google aplikaciju. Kada tu uđete, onda pritisnete pretraga, pomoćnik i lens. Samo trenutak. Uđete u glas, zatim u izgovorene rezultate. Mene su isključeni, znači ako su vam uključeni, vi ih isključite. I da vam bude hands free. Bluetooth isto tako, snimanje zvuka iz stala ako mu palne, to je mene ugašeno, znači to ugasite isto. Tako da to bi bilo to. Pozdrav.